نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami kama Islam, murah-murahan yan kamu hatiranan, sibuk dain yari ha waktu ini imaalub kaku. Iwan day sabsing kamu yan doon amo hindi murungog, haun-haun na binaybayan kamu nakabutang, ha kapuan, ha karimbahan. Damikyan day sabing mga sila, amoy intimutundan kato taniyo dahing ha Facebook, iban YouTube, na murah-murahan makadawhat kita niyo parbahagian dahing hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy mahinang nato lutuanan dahon harap madtukan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala, dahing hapangadyan amoy in sugpatan nato ha amin kiyatagan nato dahing hasura al-Haqqah, naabot na to in panagnaan nito sampay pa ayat hangpo tagduwa. Abiyaon waktu tumagna kita niyo dahing ha ayat hangpo tagto, ha pila-pila na inabutan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Dimagna kita dahing ha ayat ang putagtu parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Muna nasabot na to in 5 bay, tungod pa mga sila amin nang himuting hadaak sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha waktu jaman nakauna, sampay pakahinapusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala muning pamuhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta pagpatumtum kanila haamin jima to mga umat na kauna, sampay roon hay ni amin piyao na siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala,
in mulka piyanaog pa mga sila bangsa Arab, amin wayroon nakapin misan hang sulag, hawak to piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala imulka harap kanila. Ini pagpaanib ha mga sila bangsa Quraysh, bangsa Arab, in sila bang sila magpinda sing kahalan nila. Bihad tura injo matu kanila bi sinjo matu umat na kauna. Sampay nasabot na yung katantan dahil hapanagnaan amuin mulka na panaog sin Allah subhanahu wa ta'ala pababaw sing gumi. Amo na in kauman sin Nuh alayhi salatu wassalam. Naman jari inya to katantan mulka karena yari piaja to sin Allah subhanahu wa ta'ala hababaw sing gumi. Hawak to'y manusia buhi-buhian payri halaw man sing gumi ini. Amin wayroon lang ta natiguma misan hambuok deng ha mga bangsa Arab hawak to karna sinamuin lando sin panghimuting nila iwan sin pagmaksiyat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon hay ni panagnaan ayat amunin ang tagtupya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa idha nufikha fis suri nafkhatu wahida. Siyabot doon hay ni amunain adlaw kiyamat apabila huyupon na insang kakala sin huyup makaminsan. At ini huyup makaminsan di makaruahon malangga na yung gumini. Amunain daak sin Allah subhanahu wa ta'ala maghuyop kaniya inhambuk malaikat sa lago-lago malaikat piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin sambil doon haon biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini launta layo sin amuin ini taingan niya pababa yaon harap maripa akaban niya malago ding singgumi ini nakira-kirahon na to ilago si malaikat bang siya humuyop matuang kalanging gumi ini wayroon makapin misan hang sulag alaw man niya sampay sinyad to habo buli-bulatak singgumiyad to bustak maripababaw ini katantan wayroon makapin. Amo yan mga katote manghuran nakakama Islam. In amin mulka piyana og biyayta kato hatungod si mga Arab amin nang himuting amo nang kauman sin Saleh iwan sin kauman sin Hud alayhi salatu wassalam amuin hangin lang ta piyana og maun in lugay niya pitoy walo adlaw wayron hugna magkukusog ini hangin sampay roon haon biyayta sing Quran mahamulya nagdara suwara hangin amin lang ta doon haon makabisuin amuin katingod sin hangin yaon sumud lang si mga sila mananapsir in hangin palom sin simud gumawa deng habuli sin tiap-tiap manusia kyugdan sin amin mulka yaon na inyan kakitaan na to bang aun doonhan biyasaw pa masulayan amuin hipahuyop sin hangin makusog yaon pasuron palom sin simud tanto riyang guma magtoy madtuharap pabuli niya bang bukon tumambo na amo munain ini jasad ni riyan suron sin hangin niya tukatantan ampa siya mustak doon naon mapulak kanat in tina iniya iwan sing katantan halom sin jasad niya. Iyad tumulka den di hadunya. Biya diin nabaha in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to amin huyupon na in kakala ini. Nabiyayta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat
wa humilatil ardu wal jibalu padakkata dakkata wahida. Hawak to sim paghuyop pedtulaw niya, mabuhat in gumiini pataas iban sing kabudburan. Buhaton sing kusog sin amoy ini hangin deng hapaghuyop sin malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala Israfil. Doon hayaon lang niya magtikbi na imbun iban sing kagumihan, imbato pilaras matupok mahinang biya gapas da kumaniaon. Sabab kilo-kilohon sinhangin dito hataas to. Magtikbi madtumari sampay mahinang siya tapong sampay bukon siya tapong. Mahinang siya lang niya biya kapu-kapura kumaniaon. Amod to kusog niya. Ha adlaw akhirat bang dumatong ini siksa sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini katantan amuin launta siksa sin Allahu subhanahu wa ta'ala hamanga sila amin wala napinda sambil miyabot sila miyataybihan wayroon nakapagtawbat pa Allahu subhanahu wa ta'ala doon naon makad sila roonhan haamin siksa yan lumamuway ha ini gumi iwan sin kabudburan in amuin jumato kanila ha waktu yaon. Namisan hadya in kahalan long tadi hadunya amin bukon biya sing kusog sin mga jimato ha mga umat na kaunayad to. Magpakadungog kita niyo sin bang aon hunos dumatong haon lokal dahil di hawla na to ini. In suy-suy kato taniyo biya dasin amin kikita-kita na to haindoon. Hajaman na to bihaon inimbiya mga sapat sin suy-suy. Magtuy-tuy runhan in kaiwanan, katabunan sin lupa, in kaiwanan doonhan, magad na iniha amin dagat bang siya lumaros pababa, ubos yan to, ini sumakat pataas, pagimbah, pagluros pababa, ito in mano siya miyakad kataniban na sing kabaybayan nila. Bihanin magjato. Asa mabiyad mga kataw tayo manghuran parkala mabugat injo matuha adlaw susungon. Naroon hay nilang sin Allah subhanahu wa ta'ala pa yawma idhin waqa'atil waqi'ah. Dahin doon hayan lang niya na tumagna na in adlaw kiamat jumatuh. Amin piyang himuting sin mga sila nang himuting ha mga raak sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hatik mil masasampay pa amin kahinapusan daak amunin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubos lang niya doon hayan singgumi sumuno na isab ilangit parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wan syaqqatis sama'u pahiya yawma idi wahiya. Ubos doon hayan lang niya ilangit amuin mabuak na, malupot, ilangit yaon, doon hayan amin maig na lang niya, inamin kusog niya. Intanda sing kusog sin langit yaon, amin biyay kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin piyamaratsayan sin mga bariman, kana sin kusog iban gaos sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari kaniya. Amin biyay ta'law niya wayroon misan hag kakitaan mo. Sumagawa lando siya mahugot. Iban biyay ta paron haon in pagpaon sin langit. Wayroon misan mansa-mansa kakitaan doon hayaon. Way buslot niya, wayroon ini buka niya. Kataan indayaw sin pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa hawak to yan na bang siya luputod na bang maabot na idadlaw kiamat yaon damikyan. Doon hayan lang niya wal malaku ala arjaiha. In mga malaikat gumawa sila pakid sinamin ini langit yaon. Hasupaya sila di malapay sinamuin ini siksa yaon katantan
Sabab sila yung mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan sila wala naraak mag-ibadat, sila yung mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala magmamaksiyat, mag-ibadat sa dyan hinang nilakatan. Naamo yan, insubay kasipukan sin manusia. Kita indiaak, iban kita indian sin sarayaw-rayaw, parjanjian dahil Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita, amoy in magtaat, paraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto makadawhat kita niyo sing kasannangan balkala-kalaan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narunhan lang niya, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya. Doonhan lang niya, hawak to sin amin pagbagbag na sin langit, na doon hayaon, hawak to yan, in magdasin arash sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin nakaliw pataas sin langit, in magda kaniya 8 malaikat. Damik yan dahil mga malaikat sa lago-lago piyapanjari raisan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In asal-asal nagdara kaniya rin hawak to kapag papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. 4 malaikat hawak to sin paglubo ini 8 malaikat in magdasin aras sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sing kaybanan mananapsir 8 lang niya tumpukan si mga malaikat. Sa sumagawa, makusog doon haon, 8 malaikat daim magdasi namin aras sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon na yan, mga kataw-tay manghuranha ka mga Islam. Yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Banglaw niya roon haon, matikmud na ingkatan pakaradyaan, sarta ini mapatag na inggumi ini, sabab bang wayroon na bud, wayroon na lihak, karna in paghulog sing katantan, amoy in liupad pataas dahil mga ini lupa, in buhangin, in bato, in katantan, dahil di hababaw sing gumi ini, hilupad pataas, bang sila mahulog na maripababa, inyaon patag na ini gumi ini. Amo na imbiyay ta katulong niya, in gumi ini, mahinang na siya patag, amin lang niya, kaan safsafa, la tara fiha iwaja wala abta. In gumi mahinang na siya patag long niyabihan wayroon na bud kakitaan mo atawa wayroon na inikud kakitaan mo iwan wayroon na lihak dunhan patag ng katantan na doon hayaon in manusia doon hayan nabukisan na sin Allah subhanahu wa ta'ala pakanya tagamah sin amuin waktu na sin pag bista sin ammal pakanya imano siya doon hawak tuyan amuin wayroon na doonhan makatampan sin amuin tiyatapok niya katitipuhan niya patuhan Rabbul Alamin gumawa na hawak tuyan katantan sabab na labi in pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya sin kakahinang niya rin di halaw man sing gumi ini karena intuhan na to Rabbul Alamin, kikita niya ing katantan pakaradyaan si piyapanjari niya. Intuhan na to Rabbul Alamin, misan pati atapok halom sindaghal, in huna-huna, in niyat, maksud si manusia, kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ukab kaniya, atawa matarang kaniya, inyan. Nahadlaw ini, ingkatan na hinang si manusia, doon hayan, wayroon na hikatapok. Muna-muna bang maabot na yung paghukom doon hayan, mga kataw-tay manghuran, na hambuk-pahambuk kita asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala.
singkatan pakaradyaan na hinangta, jukop panin saksi, sababin sumaksi hatiap-tiap manusia ginhawabaran niya. Ibaning katantan tuntut siya nagulin. Yaon halima niya intuntut kaniya katan. Bangin siya yaon batkar na nakalanggal hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum biya si maghukum di hadunya ini. Intuntut hatao narapasara in magulin kaniya abugaw. Nabihayaon wayroon na abugaw si manusia. Bihan. Sartain siya na hawak tuyan. Bukisan na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung katan pakaradyaan niya. Way nahi katapok doon na yan. Naraing ha mga sumaksi kaniya in mata niya, in pangdungog niya, in simod niya, in katan, sampay pagin paisan niya katan si kilima niya. Sampay runhan maghimumungan na imano siya. 5 syahidtum alayna. Biadin kaagin yung sumaksi. Kakulong sinamidbaran. At inindihan niya, nagbisarabaran niya, isa-isa niya. Punuin agisin, pais. Mamisarahan doon hanim pais. Kalu li jududihim. 5 syahidtum alayna. Inagin nila ha mga pais nila. Biadin kaagin niyo. At biadin kaagin niyo, makasaksi ka mo sinuero misan simud niyo. Naunuin agi. Antakan Allah alladhi antaka kulla shay. Hawak tu ini laung simpais. Napiabis sara kami sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan way simud na mo. Dito hadun nyari kami makasagda kaniyo. Darahon niyo nahadya kami bihan, pakain, laung sin mga pais. Laung sin 5, laung sin siki. Sa baboyron simod. Naroon hayan makabisara na. Inyad to, bukon niya to mustahil Allah subhanahu wa ta'ala mga parkala yat to. Sabab ding ha parkala, di madya to halaw man singgumini. Bangaon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pabisarahon, misan way simod makabisara. Ambok waktu in amoy in mimbar sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aming pagkakaputan niya bang siya sumakat pataas. Ambok waktu roon yung mga kasahabatan di mangiit inamoy in pag-uulinan niya on. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya, diungog nilang ng diungog ko. Nalong si mga sahabat, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allahu Ta'ala rin makaingat at awin makarungog, iban sindaak niya. Ampeng kami, way kami. Nalong niya, ini nagdangiik. At inanamis sarahan, inamuin, unuyaon. Amuin pag kukumbukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang siya sumakat pataas si mimbar, magutba. Damit yan, hambuk waktu nagpupunpun in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibang mga kasahabatan niya, sung sila kumaon. Yan to na isab, nagbisara ing kakaon, 5 labay na rin hakayo, luto na. Damit yan, yung mga yon wayroon na simud. Bang kabayan sin Allah Ta'ala pabisaraon, makabisara. Wayroon mustahil, ha Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga kataw tayo manghuran. Na doon hay ni laung niya, yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hawak to sin, magbista na sin, amal sin, tiap-tiap manusia doon hayan. Na doon hayaon, hawak to hitukbal na, hamano siya. In kitab niya. Hati niya amo na yung nakasulat doon haon. Bang in kaya sulat doon haon marayaw. Nahitukbal dahil harapit patuusid ini ipon. Nawang in nakabutang doon haon ba't karna tuntot katan harap pabaran niya. Naroon hayan, hiruhal dahil harapit patay ko datawarang dahil harapit palawa. Dunhan, amuyin kakitaan na bang hisiuin tao,
makarawhat kising kasanyangan iban sin tao makananam sing ini mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala tawa siksa sin Tuhan na Rabbul Alamin haadlaw gana-gana. Naroon hay nilong niya hawak tu ini biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala haayat hangpo tagsiyam فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Naampalaw niya im mga sila karuhalan sing kitab nila ring harapit patuo nila. Doon hayaon lang niya magwayang inamuin kaya ruhalan niyaon. At ini mahipo siya sing kuyag. Sabab hawak tula pakiatukbal kaniya. In mga sila, aming katukbalan dahil harapit patuo. Di sila magpaniguro. Di sila magpanantuhi sinamal nila inyaon ikasud nila sulga. Di sila magpanantuhi inyaon katantema sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad tu im mga sila nakaingat matan sin pag-aagama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta, mahugot halawm sin yakin uno-uno pakaradyaan jumatu. Inyan katahan Allah subhanahu wa ta'ala yung magbaya. Damik yan yung pakaradyaan di jumatu Allah subhanahu wa ta'ala rin di magpadyato kaniya. Nahasabab yato, mahugot sila habiyad to yung kahalan, hasabab yan nagbubuga-buga sila, misan pabihad to na yung taon sinamal nila. Naroon hayan lang niya, magwayang im mga sila amuyin, katukbalan sing kitab dahing harapit patuo, agi nila, nahalong niya kita ba kamo? Kaya ruhal ka ko dahing harapit ko patuo. Akari kamulong niya, basta niyo ba? Bihan, impanganal ko inilaw niya, fayaqulu, ha umukra'u kitabiya, agi niya, basta ba kamo? Basahan niyo ba lang niya? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Iniya angan-angan ko iniring panagnaan niya. Doon sindid pa ako adun niya. Sampay ako maabot niya tay. Sambil bihaon nakalop na iban sintuhan Rabbul Alamin. Wala ako naniguro. Sinin ako katukbalan sing kitab ko ring harapit ko patuo. Nabasa kamulong niya. Yari na sa ini kaya bubutang diya ini kataan. Banghono ako makabutang. Hati niya mabuga sila mahisab. Mabuga sila asubuhon pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yad turoon haon mapuspos sila sing kuyag nila sabab sin in sila rin naasubuhon. Sabab tiukbal na rin harapit nila patuo. Bihad to inamuin kakuyagan lando sin mga bariman haadlaw yad to. Mura-murahan mga palanggungan ha kami Islam. Amuin makasud kita ni rang hatumpukan si mga sila katukbalan sing kitab dahing harapit patuo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na doon na ini in yaon lang ta aon na parsukuan niya nila yaon banghawon sila hikabutang biyayta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno fahuwa fi 'ishatir radiyah. In siya yaon naming kiatukbalan sing kitab dahing harapit patuo na marayaw lang ta in paghula-hula niya. In kabuhi niya rito halom sin surga. Karna in katanta niya on amuin lang niya dahing hasabab sin pagrida niya. Sindaakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin tuyuan niya hakadar kakausan niya. Iban sinamuin, nagrida siya, misan siya, tiukas sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyananam kasigpitan. In siya magsabar sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayaon. Daing hasabab yadto, intong bas kaniya, yaon na riuhal kaniya hawak to yaon, na biyeta sambil doon hayan, fi jannatin aliyah. In bubutangan kaniya yaon, dito sa taas-taas sulga. Hati na rin mga sulga, sa taas-taas, iban sa taud-taud lang taring mga nikmat. Amuin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala,
Doon haon sila biyayta kutupuha daniya. In amin mga bungang kahoy, doon halawm sin sulga kiarunan nila yaon. Bang sila mitas sin amin bunga, amin sitahon nila sa jabihan, bang aon doon aturon nila yaon na yung kataan-taan tibayhuan sin bungang kahoy. Buhi-buhian. Amin pag-atod sa sin mata nila, amin ini sumudin baya nila hadto kumaon magtuy-tuy in kahoy yaon, lumuk insa nga madto kanila. Sa sila mag pitasbihan, kumawa sinyanto. Doon hayon pagpitas nila simbunga, sa roon doon kaganti ani namin piyagkawaan nila anto simbunga ruwaing bago. Sarta bang nila makaon na inbunga yadto, way nila pakyanan naman ilanab niya rin di hadun niya ini. Doon hayaon, maya na isab sila kumaon magbalik, pusoon nila yung bakas, piyagpusoan nila yadto, doon haon, labi in lanab sinhaulihan piuso dahil sin nakauna. Biya-biya na hadjahad to, in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamanga sila, amoy in laong ta nagsandal, doon haon, amo na yung pag-ianon laong ta, doon haon nagpisuko sing ginawawaran nila himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sila pisuko sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa baran nila in nagpisuko habaran nila, hasupaya magrida kanila in Allah subhanahu wa ta'ala, sabab yan, pagka sila nagrida sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, pagka sila nagrida sin amin tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila pananamon sila sin kasigpitan, mahinang nila pa ibadat karna in sila magsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon han amad to indeng mga tutong basan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta inyaon paakaran pa sila sin kabtangan sa rayaw-rayaw, kulu washrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Long sintuhan na to Rabbul Alamin, na pangaon-kaon na kamo, panginom-nginom na kamo, iban pagpasadap na kamo roon haamiin biutangan niyo yan, na amo na sayan intong bas dirihilan ko kanyo long sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to sin pagtuyo niyo himinang simpyang daakan ko kanyo, amuan na intong bas dirihilan ko kanyo long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palanggungan haakama Islam, in mapatot na to ini batukon da hindi hababawsin gumiini pagtuyuan na to karna biya na sinagi in kita piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia ay tukasun kita sintuhan na to Rabbul Alamin. Wayroon hambuk manusia piya panjari imbukon makalabay nga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan kita. Ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna wa hum la yuftanun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, unulong ni pamis na si manusia. Amuin pasaran na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang sila imian na mu'min sa ako ini? Muslim sa ako ini na sila sukasun? Di lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, walakad patanna alladina min qablihim. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Bakas na mo natiukas yung mga sila nakauna daing kanila. Ha mga sila ummat na kauna. Nastiukas na mo. Mahita na mo long sinallahu ta'ala tukasun. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Hasupaya kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala hisuring kanila yung nagsabunal. Iban hisuring kanila yung nang himuting. Amo ting kakunahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingatun ding kato. Hasupaya isab induang kajinis tutong basan niyaon mapapagtup sin Allah subhanahu wa ta'ala wang pakain patudyuhon. In nagsabunal na insuko niya sulka. In nang humutuing insuko niya narka. Sabab duara in tutong basan doon wayron dukain. Amurad to in batukon sin manusia. Nayari kita, buhi-buhian na dunya ini, suway kita manganal marayaw, bang unoy katanaman ta. Unoy kabayaan ta. Sulga baha atawa narka.
Bihan. Inakamasin Allah Ta'ala wala piyang lukos. Way piyang lukos. La ikraha fid din. Apatukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Unulong niya, lukusun niyo imano siya supaya mahinang mu'min. Ayaw, di man jari lukusun. Di. Papangan nalo na dyan manusia, baran-baran niya. Sabab yung pag-aka mapatuhan Rabbul Alamin, di tayo maon bang labaring panglukos. Aun saan magpanglukos bihan. Pag sahada kaw, bang kaw di sumahada, patayon na mo kaw. Bukon bihad to inakama Islam. Bukon niya to lamuda, akama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hadyan naghinang bihad to. Subay siya, kumugot doon, in pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pag-ianon magmalilla matan patuhan Rabbul Alamin. Manayma sin uno-uno na, amin biyay ta sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maun pamano siya pagkahiniya. Narimik yan habi sin jaman na to ini. Magpasampay hadya kita. In tumayma alhamdulillah, hindi tumayma alhamdulillah. Nakapuas kita. Bihan, sabab di man jari sabdi kita mamayta. Bihad to inamin kasabunalan niya. Naman jari sumuno ayat, wa amma man utiya kitabahu bishimali, fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah, walam adri ma hiya, ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qadiyah, ma aghna anhu maliyah, halaka anni sultaniyah, khudhuhu faghullu, thumma al-jahima sallu, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku, innahu kana la yu'minuna billahi al-azim. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Doon hay nabiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala in sumuno tukbalan sin kitab amo na in tukbalan dayng harapit palawan niya. Ang para isablaw niya im mga sila tukbalan sing kitab nila ring harapit palawa. In agi nila magsukna na simbaran niya. Marew pa isa bakulong niya wala na kaya tukbalan sing kitab ko yaon. Na iniyaon katantan hinang sim mga nang himuting. Uning pagyanon nang himuting. Bukon sa ning pagyanon nang himuting haa ka maamin imian kau puting mo. Bukon. Amin imian na dyan ka Muslim ka, sa di ka magsambayang, piyuting mo yan. Inagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uning piyuting mo runanin sa kaula-ula, wayroon paghisab haadlaw akhirat. Wayroon pagbista sin amal. Amin mga tao magliso-liso sin amin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, im mga sila yan nang himuting. Imana niya, way kabuga-buga nila. Simbay ta sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan, insubay pamikilan sinambok-pahambok din katutan niyo. Amin jakahan na to, imbaran na to. Ini mga palanggungan na kama Islam magmaap dakuman. Sugpatan na to, balik tagnaan ding hamin ini sa babiabutan na kita niyo sin waktu. Haupuin waktu na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, tumagna kita niyo balik. Daing haayat ini amin biasa tahain doon. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Namura-murahan in amin nasabot taring hapanagnaan na ito insyaAllah subhanahu wa ta'ala mahinang sarab amin makila na to at wakilahon na to impyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala watuy inyaon aun tuwi doon han karayawan ha mga sila tao amin magtuyo iminang
Hakadar kakausan nila. Wala kita liyugos sinallahu ta'ala bang tari kakausan. Aun hadya kamaapan. Bang aun udor si mano siya. Kita kamo misanin magsambahayang kita yaon. Bang di ta kakausan hitindog. Biyaitaan kita lingkod kaw. Ayaw hadya di kau sumambahayang. Subay hadya kau sumambahayang. Bang muri marahi lingkod. Kulang kau. Ayaw hadya tinggalin sambayang. Sambayang kau nagkukulang. Bihan yan sambil si mga tao na sasakit. Amin di na makakaos mag-air. Simbaran niya. Sambahayang kau, aun udur mo. Bistahon kayo mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Misang kauri na makahibal hakulangan. Ayaw hadya mabugto in pagsambahayang. Amuan in amal di man jari bugtuon. Nabiya diin na baha. Yung mga kaibanan masabot na pagpatumtum ini. Bukon ini biya mga ini panggura-gura atau panguno sa pagpatunto mga kataw tayo manghuran. Amin magsambahayang asal-asal 5 waktu. Doon hayaon 5 waktu ni sabin waktu kanila. Hinangunda ko man Jumaat. Dahil nga Jumaat yaon sa mil maignay sab, may nang dakuman kailo makaruahang katahon. Hay layar akuman. Nainyan katantan, parutangan sa lagu-lagu, imparutangan, di inta umang mangungutang, di tayo maun sinallahu ta'ala lang sulka. Na inumbol hambuk, bayaran mo utang mo na ibadat mo patuhan Rabbul Alamin, subay mo yan hitunay. Na muramurhan, mga palanggungan hakama Islam, dito na to napatubtuon hawak to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ganapan na to hawak to kaing, na muramurhan, inya to katantan, mahinang yad to hikakanap sibya mga panumtum na to, patuhan na to Rabbul Alamin, amin pangayon na to kaniya, habang mayan, di kita niya balikan dito sa babin amin susungon, ibayta inikatan, mga kapalanggungan hakama Islam, tuntut inikatan pabaranta, ha mga kita amuin, di himinangsin, inipyang daakan kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na mura-murahan, makasud kita ron hatumpukan si mga sila, amuin, tabangon sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang kita, mangayo tabang patuhan Rabbul Alamin, labi-labi na tuod amin daran kita, nangangayo kaampunan pa, Tuhan na to Rabbul Alamin. Allahumma inna nusraka hudaka wa afika wa ghinak. Allahumma ja'alna fika raghibin wa fi jannatika tami'in wa adabika aminin. Allahumma amla' wujuhana minka haya'a wa qulubana minka farha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله